Dobar dan. Dobar dan. Prostite, jel se može plaćati ovdje s karticom? Mora s karticom. Okej. A kako to da ste ostali u selu? Ja sam mislio da ste vi poslije onog jučer sa sahranom. Sad bi se ja rečemo, vama treba ispričavati, a kad... Ne morate se vi ništa ispričavati. Jel imate vlažne maramice? Ima? Okej. A papirnate ručnike? Ima. Nego ne bi ja htio zabadat nos. Ali nije moguće da ste vi spavali noćas u onoj kući. Pa, nažalost, deda nam nije ostavio drugog izbora. Jel imate hranu za pse? Hranu za pse? Ima. A kako to nije ostavio izbora, jer to ima veze sa Đurinom oporukom? Vidim da se ovdje vijesti dosta brzo šire. Pa ovo vam je selo, znate. Mene to ništa nije briga, ali ljudi dođu pa pričaju. Umjesto da kupuju onih ko je šta kome reka, šta je ko kome ostavio. Oprostite, je li istina da je Đuro nešto selu ostavio? Je. A šta je bogati Đuro selu ostavio? Sve. Ako mi ne izdržimo u toj kući godinu dana. Oprostite, molim vas. A šta je to Đuro moga selu ostaviti osim svoga divljeg pasa i ono 0 kuće? €1.000.000.